Welcome back to my channel. This is Jeric Joe, ang inyong higala nga makiguban o sab kaninyo. And for today's video, tudloan ta mo sa pagluto ang iskabitsi nga buwad. Butong guys, mau i-upgrade na to ang buwad. Okay, pirmi na lang prito, pirmi na lang sugpa. So atong sabuan ang buwad. So kung ganahan mong, just keep on watching.
And that's it for today's video. I hope na mo'y nakatunan bisag gamay nga itong pagluto-luto sa quarantine sa iskabitsi nga buwan. Thank you so much for watching, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell button for notifications and updates. God bless.